Konačno je objavljen datum izlaska GTA 6 igrice, ali je cijena i dalje ostala misterija. OpenAI je lansirao svoj najnoviji AI model ChatGPT 5 koji je dostupan čak i besplatnim korisnicima. Microsoft lansira premium streaming kampanje za video oglase, dok Google uvodi nove izvještaje i nove funkcionalnosti u Performance Max kampanji. Ja sam Bane, a ovo je Net i Tech 7 u 7. Pregled najvažnijih vesti iz digitalnog marketinga i tehnologije u prethodnih 7 dana. Idemo! Posle godina čekanja, sada je zvanično. GTA 6 stiže 26. maja 2026. godine. Take-Two Interactive je potvrdio ovu vest, dok je Rockstar naglasio da im je potrebno malo više vremena da ispune visoke standarde ove igre, te da su zbog toga odlagali datum izlaska igre. Cena, međutim, i dalje nije poznata. Mnogi smatraju da će nadmašiti granicu od $70, možda čak dostići i $100 s obzirom na ogroman budžet za razvoj ove igre. GTA ima ogroman uticaj na industriju i svaka nova igra pomera standarde. Otvoreno pitanje cijene već izaziva polemiku među igračima i analitičarima da li je opravdano da baš ova igra premaši granicu od $100. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by. Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Hi, Jason! OpenAI je predstavio ChatGPT 5, najnapredniji AI model do sada, koji je dostupan čak i korisnicima koji koriste besplatnu varijantu ChatGPT-a. Pored njega stižu i GPT-5 Mini i GPT-5 Pro koji imaju različite nivoe pristupa i mogućnosti. Po prvi put rezonovan je podrazumevani model rada GPT-a i na taj način lakše razlaže složene probleme i dolazi do preciznijih rezultata. OpenAI kaže da je GPT-5 u odnosu na GPT-4o gotovo prepolovio broj grešaka. Ovo otvara vrata da veštačka inteligencija bude još prisutnija u obrazovanju, biznisu i svakodnevnim zadacima, jer ovakav kvalitet do sada nije bio dostupan besplatno. Apple razmatra da svoje osnovne iPhone modele lansira u prvom kvartalu godine, baš u trenutku kada stiže i nova Galaxy 26 serija. Tako bi iPhone 18 mogao izaći u istom trenutku kada i S26 serija, dok bi Pro modeli bili rezervisani i dalje za jesen, kao i do sada. To bi značilo da između dve generacije iPhone-a može proći samo 6 mjeseci, što bi verovatno uticalo na prodaju postojeće serije. Ako se ovaj plan ostvari, Apple bi ušao direktno u tržišnu trku sa Samsungom u istom kvartalu, što bi moglo da dovede do promjene odluka kupaca i same dinamike prodaje uređaja. Ali pre nego što nastavimo, molim te provjeri da li pratiš ovaj kanal. Ako ne, pritisni dugme subscribe. Tebi je to besplatno, ali može mnogo pomoći ovom novom kanalu da se razvije u pravcu kom svi želimo. Hvala ti! WhatsApp uvodi nove bezbednosne opcije kako bi zaštitio svoje korisnike od prevara. Tu su upozorenja kada vas nepoznata osoba doda u grupu, zatim više informacija o pošiljaocu poruke, kao i funkcionalnosti koje vam pomažu da prepoznate sumnjive kontakte pre nego što odgovorite na poruku. Kompanija je nedavno obrisala preko 6,8 miliona prevarantskih naloga, a otkrila je i mrežu prevaranata iz Kambodže koji su koristili ChatGPT i Telegram u svojim prevarama. Ovakve mere mogu značiti razliku između sigurnog razgovora i velikog rizika od ozbiljne finansijske prevare. Microsoft uvodi premium streaming kampanje koje omogućavaju korisnicima da svoje video oglase plasiraju na premium platformama kao što je Netflix, ali i na pametnim televizorima poput LG-a i Samsunga. Oglasi se ocenjuju od 1 do 3 zvezdice, pri čemu najviša ocena garantuje prisustvo na najatraktivnijim pozicijama. Za oglašivače je ovo odlična prilika da se pojave pred publikom koja je apsolutno fokusirana na sadržaj, bez bilo kakvih drugih distrakcija. A Google uvodi nove kontrole i izvještaje u Performance Max kampanje. Sada je moguće primijeniti negativne ključne reči na nivou kampanje, zatim dodati više search team pojmova, kao i detaljnije targetirati publiku po starosti, polu, čak i uređaju koji koriste. Dodate su i nove AI preporuke za kreativne rješenja direktno u platformu. Ove promjene daju oglašivačima više uvida i fleksibilnosti, što može direktno dovesti do poboljšanja performansi kampanje. Google savjetuje malim biznisima da izbjegavaju generičke domen adrese i da umjesto toga grade jedinstveni brand. Prema rečima Johna Millera iz Googlea, prepoznatljivo ime se lakše pamti, olakšava direktne pretrage, ali i pojačava lojalnost korisnika.
Ovo je podsjetnik da prepoznatljiv brand dugoročno vredi mnogo više nego kratkoročna prednost ključne reči u nazivu sajta. I tako, od potvrde izlaska do najiščekivanije igre decenije i pojave besplatnog ChatGPT 5 modela, do Apple-ove potencijalne promjene strategije i novih marketinških alata, ova nedelja ponovo pokazuje koliko se brzo menjaju stvari u svijetu tehnologije i digitalnog marketinga. I to je to za ovu nedelju. Za više detaljnije informacije posjeti sajt nettech.rs, a ne zaboravi ni da se subscribe-uješ na YouTube kanal, kao i da nas zapratiš na društvenim mrežama za dodatne sadržaje. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka.